mu karere ka Ruhango mu cyahoze ari komine Ntongwe, ni mu mirenge ya Ntongwe ndetse na Kinazi. Kuri uyu munsi wa none biriwe mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 abazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 bo muri aka gace. Iki gikorwa kitabiriwe n'inzego nkuru zitandukanye z'igihugu, aho bamwe mu bayobozi bagiye bahabwa ijambo hanyuma bagatangaza ndetse baganatanga impanuro ku baturage bari muri aka gace, cyane cyane baritabiriye iki gikorwa. Hari higanjemo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ndetse no kudahembera amacakubiri ushobora guhembera urwango rushobora gusubiza igihugu aho cyavuye, cyane ko biri muri gahunda za leta kwimakaza ubumwe n'iterambere ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge, aho abakoze ibyaha bagenda bababarirwa ndetse bamwe na bamwe bakanarangiza n'ibihano byabo bakagaruka mu buzima busanzwe hanyuma bakiyubakira igihugu cyabo. Buri mwaka itariki 7 Mata ni igikorwa ngarukamwaka kimaze kumenyerwa n'Abanyarwanda. Ni uguhera mu mwaka w'1995 aho leta y'u Rwanda yiyemeje kunamira ndetse no guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bazira akarengane ndetse bazira uko bavutse. Kandi biri mu mpamvu zagiye zituma leta y'u Rwanda muri ibi bihe ikaza ingamba z'umutekano zirimo gucungira umutekano abarokotse n'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'ibindi bikorwa birimo kubakira ibikorwa remezo ndetse no kubaremera, ndetse n'izindi gahunda zitandukanye zituma bagomeza kwiyumva nk'abari mu buzima. Aha niyo mpamvu leta y'u Rwanda yimakaje gahunda y'isanamitima, aho bamwe mu bakorerabushake begera abacitse ku icumu bakabaganiriza bababwira amagambo y'ihumure. Kuva ku itariki 7 Mata buri mwaka kugera ku itariki 3 Nyakanga mu gihugu hose hagomeza kuba ibikorwa bitandukanye birebana no kwibuka. Ibi kandi ni ibikorwa bitandukanye birimo kubakira abacitse ku icumu ndetse n'izindi gahunda zitandukanye zibafitiye inyungu. Leta y'u Rwanda kandi igomeje guteza imbere ibikorwa bitandukanye birimo nyine kwimakaza ubumwe n'amahoro ndetse no guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge. Nubwo abagoreka amateka bije mu mvugo ndetse muri bihe bya none bafashe indi ntera, aho bifashisha imbuga nkoranyambaga maze bakandagaza ndetse bakanavuga n'amagambo ahembera amacakubiri. Leta y'u Rwanda nayo yiyemeje guhangana nabyo ikoresha rumwe mu rubyiruko rwayo rusobanukiwe imbuga nkoranyambaga mu kurwanya bano bantu, cyane yuko benshi babikora bari inyuma y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bari hanze y'u Rwanda, kabiri mu bintu bibatiza umurindi koko wumva yuko nta muntu wabageraho. Gusa abagerageje gufatwa babihanirwa n'amategeko hanyuma bakakomeza guhanwa ndetse bakanigishwa kugira ngo bagaruke mu buzima busanzwe. Nimba uri mushyashya hano wisanze ni kuri TV Rwanda, komeza dukurikirane umunsi ku wundi, ugomeze ubane natwe. Nimba uri mushyashya ukande subscribe kuyo tubana umunsi ku wundi. Nge nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ibishimire.